Ramilayo babo Filmon Lukele na bumtuduzi gama bakhogo bona zvirengo mu advocate kati na chitatamende cha vhutanzi honetshedzwaho nga muhumbulelwa wa vhuna kha mulandu wa bulayo la Hillary Gardee. Ramilayo aba bari bana fulufhelo la uri vhutanzi uvho vhunga thusa kha u ṱanzwa dzina la vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou vha imelela. Bo Lukele na vhugama vha khou ita khumbelo ya bail. This court may with respect take into account that there's a judgment of the High Court in Victoria that indicated that investigations and whatever needs to be happen in this matter must be prioritized. We submit that it is not priority to have an accused person to a suspect who the police say on their own has confessed the commission of this offense, and up to now that person has not appeared in any court. We want to subpoena the provincial commissioner, and we also want to subpoena the spokesperson for the police to come and deal with this preliminary issue as a basis for the application that we are making. Vhabutshisi ya muvhuso vhutudzela kule fungo la uri bana advocate iyo kati na zwa vhutanzi hune ha khou pfi ho ṋetshedzwa nga muhumbulelwa wa vhuna. My argument is, as far as the state, the National Prosecuting Authority is concerned, we have no knowledge of that statement. Then that must just be clear, so that there's no confusion in future to say the states denied the existence of the state. That's point number one. Point number two, it appears to me that even counsel for the applicant is aware of the content of the statement, because it says that it will prove certain things. And I think we need to be careful again there, because I do not know the content. Muhumbulelwa wa vhuna u khou lavhelelwa u ḓivhonadza khothe nga ḽa vhuna. Mapholisa vho hana u bva mulomo malugana na fhungo iḽi. Tsengo ya u thetsheleswa bail yo fhiselwa phanḓa kha ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi.